Pozdrav svima! U ovom videu pogledat ćemo jednu jako dobru partiju Jana Krzysztofa Duda i Magnusa Carlsena. Partiju Titled Tuesdayu, partiju u kojoj je Jan Krzysztof Duda, bilo je to uska partija, ali uglavnom remizirao je s Magnusom i spriječio ga da ima 11 od 11 na tom turniru. To je bila jedna zanimljiva partija gdje Magnus se zeznuo opako i to ga je koštalo na kraju da nema 11 od 11, što je stvarno jako rijetko da iko ima Hikaru, Magnus ili bilo tko. Partija je krenula sa E4, Magnus Carlsen igra E6, francusku obranu, D4, D5, skakač C3, skakač F6, E5, skakač D7. I sada bijeli se odlučuje za F4, slijedi C5. I sada bijeli igra skakač F3. Skakač C6, lovac E3. Plan crnoga, inače u francuskoj obrani, je napad na D4. Dok je zapravo njegova mana da bijelopodnji lovac crnoga će se jako teško razviti. Slijedi A6, A3 i B5. Magnus odlučno pješacima ide naprijed. Slijedi lovac D3 i dama B6. Crni dodaje pritisak na polje D4. Slijedi lovac F2 i sada CD4. Rohada. Potez koji spaja topove, miši kralja iz sredine, brani lovca i već je dama podvezana, tako da u ovom slučaju crni ne smije uzeti na C3. Slijedi lovac C5 i sada skakač E2. Sada više nema tog podvezivanja, tako da sada crni igra A5 uglavnom i kralj H1. Bijeli se miče svih šahova i bilo kakvih podvezivanja na dijagonali A7, G1. Slijedi G6, dama D2 i lovac A6. I top FB1, mala greška, jer sada crni već ide hrabro B4 pješacima i nakon razmjene lovaca bijeli vraća pješaka. No, stvar je u tome što sada slijedi SD4 i tu bijeli radi grešku. Najbolji potez je odigrati lovac D4 te nekako bijeli forsira crnoga da razmijeni lovce i bijeli ima sada dosta aktivnu damu. Dok malo drugačijim nizom poteza, to jest drugačijim potezom skakač D4, sada slijedi BA3, BA3 i sada dama više nije na tom polju D4 i teško da će uskoro biti, što znači da dama zapravo na neki način gubi aktivnost. Slijedi rohada, A4, top FC8, C3 i top AB8. Topovi su na linijama, figure u završnici pokušava se da sve figure budu branjene i sada slijedi skakač B5, potez koji blokira topove, brani na C3, prijeti neki, pod navodnicima prijeti neki D6 i sada slijedi razmjena lovaca i sada skakač C5, napad na A4 koji je već branjen, s ciljem skakač E4 i napad na C3 i naravno na damu također. No, bijeli prvo dolazi na polje D6 i sada brani polje E4. I sada Magnus igra top B1, što je mala greška, nije prevelika, ali zapravo nije se trebalo to igrati jer sada na top B1 slijedi skakač E4 i sada greškom bijeloga, jer se zezno nije trebao uzeti tog skakača jer sada crni ima dosta aktivnu damu, mogu je malo drugačije odigrati, no dobro, sada crni ima već veliku prednost. Jako je bijeli malo mogao učiniti prije ovih par poteza. I sada slijedi dama D4. Naravno dama D3. Brani na E4, pješak brani damu. I sada slijedi top D1. Na neki način forsiranje izmjene dame. I sada top C3. Magnus ima pješaka više. I bitna stvar, u slučaju da bijeli pojede, opla, mat. To jest nakon top E1 onda je mat. No mora se tu biti opresan, zato bijeli igra G3 i sada top C1, kralj G2 i top C2, kralj G1. E3,
top e4, e2. Vidimo da bijeli može čak i dosta brzo doći do ovog pješaka, može odigrati kralje 2, kao napada na e2, crni jednom brani, no pazite sad ovo, izvuče se e1 dama, kada kralj pojede, bio je pod duplim šahom, slijedi top h2 i tu je crni uspio tog slabog pješaka zamijeniti za dobroga. Zato bijeli igra h3 i sada crni igra top a2, sada kralj f2 i sada u jedno kako zapravo u ovoj poziciji bijeli može pojesti na e2 je topom i onda naravno crni planira pojesti na a4, no vidimo Magnus ima manje od 1 minute dok Duda malo više od 1 minute. Slijedi kralj g7 i sada g4, greška jer sada slijedi top a3, napad na pješaka i sada bijeli odlučio ne više komplicirati i razmijeniti ove pješake. I dalje crni ima pješake više, ali sada već ima jako zapravo bolju poziciju. Slijedi g5 i sada h5 en passant i vidimo tu je minus 3,3 pozicija, top c4, top a3. Crni jako ima dobru postavu figura, strukturu figura, aktivnost topa, slijedi top c7, kralj g7, top c4, tu su igre nadmudrivanja, ja ih tako zovem topovima, i sada g5. Odlučan potez Magnusa, slijedi fg5, kralj g6, bez kompliciranja Magnus ide osvojiti top pješaka i sada slijedi top f4. Sada Duda nudi ovako. Ako Magnuse ti pojedeš na g5, ja ću pojesti na f7, ti možeš pojesti na a4 i tu se igra. A vidimo Magnus ima samo 34 sekunde, dok Duda više od 10 sekundi više od njega. Slijedi top g3, sada top c4 i top g5. Greška Magnusa. Zašto je to greška? Zašto slijedi top c5, napad i obrana u isto vrijeme. I recimo Magnus igra kralj f5 i sada kralj f3. No, ako bi se Duda zezno igrajući top a5, slijedi kralj e2 i kralj f4 pada ovaj pješak i crni ima 2 pješaka, ode po ovoga i lako pobjedi. No, zato bijeli igra kralj f3 i tu je već malo bolja pozicija za crnog, no sada nakon top g1, top a5, top f1, kralj e2, top f4, kralj d3, top e4, top a7, kralj e5, pozicija remi, top f7, top d4, kralj e3, top a4 i jednostavno tu je Magnus čak skoro izgubio, ima 20 sekundi bez dodatka je, te zbog toga zapravo Duda ne prihvaća remi, već pokušava nadmudriti Magnusa, no Magnus naravno sjajno igra, daje šahove cijelo vrijeme i krenuo je polako napredovati pješacima. Ali jednostavno sada Magnus malo pokušava nadmudriti Dudu, bolje igra, rekao bih kada ima malo vremena, ali ovo je po meni jako lagano za igrati. Duda zna gdje treba staviti topa i ova je partija na kraju završila remijem. Divlja partija, nevjerovatna partija, zanimljiva partija, možete zvati kako hoćete, ali ovo je bila partija koja je zamalo izmakla, zamalo je Magnus pobjedio izmakla Magnusu, zbog koje, znači ove greške top g5, trebao je odigrati kralj g5 i bilo bi mu puno lakše, jer sada na top c5 možemo vidjeti šta bi se desilo. Na top c5 crni igra kralj f4, top a5, tu je opet neki remi, ali ipak crni ima malo više šanse. Teško tu reći zapravo što bi trebalo, ali kompjuter savjetuje čak neki top a3. To je dobar potez. Top a3, onda napasti ovoga pješaka i dalje napadati ovoga. Ide Magnus to našao, mislim da bi partija lako bila gotova. Tako da teško je naći tako malo vremena i eto, to je Magnusova ta malo, par sekundi ga je svega što da je više uštedio u otvaranju, bi ga zapravo, bi mu dalo dodatno vremena za razmisliti. Evo, vidjeli smo sjajnu partiju, komentirajte ovu partiju ako vam se svidjela, pretplatite se i lajkajte za još ovakvih šahovskih videa i analiza i do sljedećeg puta, pozdrav!